Hello friends, I ngasi miyamda WhatsApp ka mari leina ba adum lewa trick ama I ngasi miyamda khangan jage adugi trick tu kanana su hana su khnglmkhiroi adu kanana su taklamkhiroi sigi matangda adu kaino hai matamda ai haifetang enghan jage miyam gi amna matam lawjuroi matam manghanna bida adu haifetang ai WhatsApp si open taw jage ba adu miyamne engbiyo ba ko WhatsApp si kai ubi fange ba sumana ubi fangane ba adu kana gumamna samna si start taw na gene ingin sang matam de ko sumana unknown number hadi incoming call phone taw bagi mong de utkane ba si de phone taw badina te miyam si koi fake log ne ba si WhatsApp ki trick ne ba du si ka man use taw adu si ka man hangane ab de si gi message si ne call phone sang adu sumana koi log tham ga adu ka man si use taw gane amasung si jin nagane ab de fetang miyam de khangan jage masi ki application ji any application de ko ne si gi log si thambi bi ba ai gi friends ma'am adu ne engbiyo video su loi fok tang adu ma'am video si haurasi fetang adu samna da han de application do ai Play Store de download taw gani adu kam be application no Play Store da open taw rai ma'am de han jage fetang ma'am de engbiyo sida ahan be application ji ma'am de engbiyo open taw rai han jage ba se sumana ubi fangani ma interface adu sumana open taw rage open taw ra matung da ma'am da kamana ubi fangani have the interface ko sumana lakane ba ko adi koina thamningba log ama thammo ba ahan ba adu ai gi disi tham khime ba open taw da ahan matam da adu open taw ra matung da ma interface sida changbiro ma'am da ko 3 dot sida adu sida fake log hai ba system da changbiro adu sida mong gi thambi bi ya gani sida crack screen ji kana gumam ne koi gi application open taw batam screen ji kai bi mong du ubi fangane ba si apply taw bi be adu si haji kai tham bi si incoming call gi sini adu si unfortunately Facebook has been installed by Sigi application Sigi system mong ju thambi bi ani si de yauri ma'am na apply taw bi adu si hana off leram gani ma'am gi adu si on taw biyo adu si da apply taw biyo adu apply taw matung de sumana ngai system ju men takani ma'am adu si da apply taw ro aduga ai gi an de already open laira mina I manung da amka hoina hangba sing du ma'am na allow taw biro ba adu samna have da I si da Facebook si da hojik app log si face WhatsApp si app log thamme ba do si men thamme ba do any application Facebook thamning ei koina adu ai back halage ba du ma'am enghan jage ba samna WhatsApp si halla open taw jage adu sumana ubi fangani adu hang ba sina sigi message si da call se sang biro adu sumana log noi thamba do dum taw biro ba sini ma'am ngasigi trick si WhatsApp ke any application di ko ne sijin na biya gani sigi app si adu ma'am na pam laga de video su ba like taw biyo adu ga share taw biyo adu ga ma'am da su khangan biyo sum ba trick si adu ga matung su sum ba no ba tricks amason tips ki maram da khangbi na ngai damak ta ma'am na social app knowledge har ba channel sibo subscribe taw ro ga thambiyo adu ga bell si da namma ga all da thambiyo ma'am adu dinga sigi video si asida loisin jarage